Dobar dan ljudi, ja sam malo u mraku, jel? Ovaj dio će se zvat tablica množenja. Sad ću vam pokazati, vi ćete zajedno sa mnom ovoga raditi, to jest na glas vježbajte ili si eventualno čujete tablicu koju ću vam ja napraviti, ali ovo svjetlo je znači vrlo jednostavno i ima mikrofon, da ćemo ga staviti, eto da nam svijetli. Dođete s mamom na plac ili s tatom, na primjer, i sad vi, tata i mama ste na placu i tata kaže: gospođo, dajte mi po jednu jabuku za nas troje. To je znači 3 puta jedna jabuka je, kad odete od te gospođe, imat ćete 3 jabuke, svaki po jednu, jel? Ti, mama i tata. I sad ćemo otići ovdje, prezentacija, i sad me vidite ovdje, i vidite ovo nešto smiješno malo tu, pa ja ću otvoriti Excel, i već sam počeo raditi, znači vidite ovdje 1 puta 1, i znači ovako, tu su rezultati, ajmo ovako, 1 puta 1 je 1, 2, 3, 1 puta 4, 4, 1 puta 5, 5, što znači da svaki broj množen sa 1 je taj broj, jel? Za 0 nećemo sad ništa govoriti jer 0 je spada pod već drugu skupinu brojeva, jel? 1 puta 6 je koliko? 6, 1 puta 7 i 7, 1 puta 8 i 8, 1 puta 9 i 9, 1 puta 10 i 10. Sad ćemo ovdje samo upisivati rezultate, znači ja ih mogu samo povući, ali ne želimo to napraviti jer to je već informatika napredna, tako da idemo upisivati rezultate, znači ovako funkcionira. Ovi brojevi se množe s ovim brojevima, kao da radimo kvadraturu, samo kriva analogija. Znači 2 puta 3, znači tada kaže ipak dajte nam po 2 jabuke svakom, znači imat ćete koliko? 6 jabuka. 3 puta 3, mama kaže još jednu po svakome, znači to je 9, jel? Imate svako po 3 jabuke, znači 3 plus 3 plus 3, to je 9, jel? Znači 4 puta 3, 12, 5 puta 3, 15, 6 puta 3, 18, 7 puta 3, 21, 21, 8 puta 3, 24, znači samo dodajte trojku još jednu, jel? 9 puta 3, 24 plus 3, jel? Znači 9 puta 3 je 27, i znači 10 puta 3 je, ako je 3 puta 10, 3 desetke, znači 10 plus 10 plus 10 je 30. Stoga, sljedeće, 4 puta 2, 2 plus 2 plus 2 plus 2, znači 4 dvojke, 8, jel? 3 puta 4, 12. Znači tako samo, isto kao s trojkom, sad dodajemo četvorku, 12 plus 4 je 4 puta 4, 16. 5 puta 4, 5 plus 5 plus 5 plus 5, 20. Znači ili 16 plus 4. 20 plus 4 je 24 ili 6 puta 4, pardon, tu smo sad 7 puta 4 je 28. Znači i onda imamo 8 puta 4 je 32, i znači 9 puta 4 je 37, i 10 puta 4 je 4 desetine. 4 desetke, ili 30 plus 10, 40. Znači 5, sad smo na petici, 5 puta 2, 5 puta 3, 5 puta 4, 5 puta 5, ti ne sjećaš se. Znači 5 puta 1
je 5, to smo već napisali, puta 2, 2 petice, 5 plus 5, 10. Znači 3 petice, znači još 5, 15. Znači ajde brojite samo, 5, 10, 15, 20, 25. Zamislite sad da ste na izletu i da je 5 razreda. Znači učiteljica neće brojiti 1, 2, 3, 4, nego ćete možda čuti 2, 4, 6, 8, 10 ili neko će brojati po 5 ako ste u grupama po 5, na primjer. Znači 25, 30, 30. Zašto vam je to lako za zapamtiti? Zato što su petice znači pola od 10. Znači samo ili dodajete peticu ili oduzimate. Znači isto tako, znači 10, 15, 20, 25, 30, 35 je 7 puta 5. 8 puta 5, 40. Onda 9, 45 je 9 puta 5 i 10 puta 5 je koliko? 40 plus 10, 50. Znači, idemo onda sa šesticom. 6 puta 2, znači 12. Puta 3, 18. Tina, znači ja sam rođen 18. Znači to znaš. 18. trećeg, znači 18. Ili 18 dijeljeno na 3. Znači da u množenju i u dijeljenju, na primjer. U dijeljenju vi samo idete unazad, jel? Ajmo reći kao što ćete vi ste sad nova, ta najnovija generacija, ono turbo tehno. Tako da vi ćete vjerojatno analogija, recimo nekakva za roditelje, na primjer, kao što zna, mislim da logaritamske funkcije dobro drugačije funkcioniraju, ali recimo log 2 je log 100 ili log 100, što je obrnuto od recimo algoritamskog slijeda. Tako je i dijeljenje, recimo, znači ide unazad, kao i što je oduzimanje i zbrajanje. Što se tiče 4 puta, recimo na primjer, ako je 6 puta 3 18, koliko je 18 dijeljeno na 3? 6, ili 18 dijeljeno na 6 je 3. 12, 18, znači šta di smo sad na četvorci, 4 puta 6, znači 24, znači 5 puta 6, ili je 6, 30, 6 petica, jel? Znači, praktički ovaj broj ide ovako tu dole, vidite sad, znači 30, 30. Jedan broj manji, jedan broj, to je već za 36, u biti malo sam ja krivo tu, 5 puta 5 je 25, sam ja sad na petici, a ja se ponašam kod da sam 5 puta 5, 25, 6 puta 5, 30, 6 puta 6, 36, 7 puta 6, 42 i 8 puta 6 je 48, 6 puta 8, 48, 8 puta 6, 48, isto. Znači 6 puta 8 i 8 puta 6 je isto. Isto kao i 3 puta 4 i 4 puta 3 je 12. Samo to što je zamijenjen slijed, znači jedan broj prije drugoga u množenju, nema veze, barem u ovom dijelu, znači jer ne pričamo sad o nejednadžbama i takvim stvarima. 8 puta 6, sam upisao 48, nisam 4, 8, 9 puta 6 je, znači dodamo 48 plus 6 je 54, znači i 10 puta 6 je 50 plus 10, 60. Znači ovo idemo dalje, 7 puta 1, 7 plus 7, 14, jer 7 puta 2 je 14, 7 puta 3, 21, isto kao što je gore bilo 7 puta 3, 21, vidite ovdje, 3. Sad isto radimo, samo s ovim brojem 21, znači 7 puta 6, 7 puta 5, pardon, 35, znači 6 puta 7, 42, 7 puta 7, nekrio sam pisao, 49, ne, dobro sam pripremio, 49, sam trebalo se, pardon, ja se ispričavam, 49, 8 puta 7,
56, to zapamtite na pamet. 7 puta 8, 8 puta 7, 5, 6, 56. 9 puta 7 je, malo prije si Tina vidjela, 7 puta, ili, znači dodat ćemo sad tu 7 puta 9, kako sam ja sad to dobio krivo, na sedmici smo, znači 56, 64, ne 63, šta sam ja sad zapravo, pardon, mogu to izeditirati van, ali znači 10 puta 7 je, znači 63 plus 7 ili 60 plus 10, 70. Znači uglavnom možemo sad uzeti, recimo da ja uzmemo, ću sad misliti, znači pošto ide po redu 20, 30, recimo ako uzmemo ovako i u biti krenem, znači od ove, recimo od ovih 5, znači prema dole, 51, 5, on je počeo po 1 broj, misli da ja želim zbrajati, ne, 80. Postoje funkcije u Excelu, ali nećemo sad to koristiti jer u tom je štos. Znači da napravimo sve praktično, mi 8 puta 1 je 8, znači 3 puta 2 puta 8 je, pardon. Tu sam negdje ja krivo nešto, tu nije 7, tu je 14. 14, 3 puta 7, 21, zato sam krivo, 4 puta 28, negdje sam tu ja zapeo i onda ovdje, ok, 5 puta 7, 35, 42, 49, 56, 63, 72, znači tu ide 16, 8 puta 2, jel? 8 plus 8, puta 3, 30, 24, 4 puta 8 je 32, 5 puta 8 je 40, 6 puta 8, 48, isto kao 8 puta 6 malo prije, znači ili 8 puta 7, što smo rekli, 56. Evo je tu. Znači ovaj broj praktički vidite 8, svaki broj se ponavlja, znači 30, 30, 20, 20, 18, samo 1 puta 6 puta 6, sad dobro sve jesu. Dobro, prođet ću na kraju. A uglavnom, ja mislim da je. I još ćemo uljepšati tablicu, znači ovako ćemo 56, 8 puta 1, ne 8 puta 1, 8 puta 8, 48, znači 8 puta 8, 64, ja se ispričavam. 64 plus 8 je 72, Tina, rekli smo malo prije 7 puta 8 je 72, i plus 8 je 80, znači 9 puta 2 je 18, 9 puta 3 je 27, 9 puta 4 je 36, 9 puta 5 44, 45, pardon, 6 puta 9 znači 54, pardon, ja sam ovom zapet nešto gledao samo, evo, da sam to negdje zeznao, ako jesam ići na kraju, kao što rekao, ne gledam, ajmo ovako na kraju da sam ići 7 puta 1, bojim se da ću tražiti memorije, jer Remax uvijek radi od videa, baš sam ja tako napravio, encoding na kraju, ali u H264, bez herca, jer mora biti cross platforma, znači 54, gdje smo stavili 9 puta 7, 63, 9 puta 8, 72, 9 puta 9,
81, to zapamtite si. 9 puta 9, 81, 9 puta 9, 81, 9 puta 9, 81, 9 puta 9, 81, ponovite to 3 puta prije spavanja. Znači i tu sad 10 puta 2, 20 i sad brojite zajedno sa mnom. 20, 30, 40, 50, 60. Zašto? Zato što je 10 plus 10 plus 10, znači 4 puta 10 je 4 desetki. Znači 7 desetki je 70. 8 desetki ili 8 puta 10 je 80. I šta nam tu fali između 80 i 100, jedan broj koji je 10 puta 9, 9 desetki ili 9 deset. Pravili kao i riječima. Znači 8 10, 8 desetki, 8 10. Znači ako učiteljica kaže 7 puta 10 i samo kažete 7 bez puta. 7 10. Tako da ajmo ovako složiti, znači idemo staviti ovdje znači nešto što će se vidjeti sa crnom bojom i ovdje ćemo staviti, znači ovako biti ovdje ćemo staviti, moramo staviti center brojeve, najbolje da cijelu tablicu prvo stavimo u centar, ovako, evo vidite se kako ljepše izgleda, preglednije, možemo promijeniti font, znači tih brojki i možemo tu staviti da se radi umjesto general o number, but then it will become something else. So, znači sad ćemo ljepšati tablicu ovako, znači ovdje ćemo gore staviti boja, znači koja ćemo unutra staviti ovako zelena, light green, or može light green, ok. And na 4, gdje se ponavlja, znači 80. Idemo zajedno broj 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Znači to su svi brojevi koji su calculation, ali calculation, znači 12, 20, znači evo, i možemo završiti sad pa će mama i tata dalje objasniti jer ili ću ja napraviti opet video kad će trebati jer video će biti tako prevelik, malo ću ga kompresirati. Znači ovo ćemo sada file, save as, znači OneDrive, zašto moram na OneDrive, pardon, ili export, neće mi dati, ovo će sad new folder. Dokumenti, ok, znači enter file name, tablica množenja, množenja, ostavio sam na hrvatski jezik, pa onda yz, množenja, ods, open document, stavit ću vam u data, vjerojatno svi imate LibreOffice, ako ništa drugo, znači Excel, web page, možda HTML, ne, Excel, možda najbolje mislim Excel, XLS, workbook, XLS, text, CSV, div, kako ćete nazviti, open XML spreadsheet, open document spreadsheet, ajmo open document spreadsheet, save, bukvalno ne, there are not only this on the only, no, ok, onda šta, u kojem formatu ti možeš spremiti, save, ok, sad je spremljeno, znači kod mene auto save is on, got it, so,
let's see when we